Been around this world and now everything's a bore. I don't know that much, but I know about keeping score. And if there's one thing I know for sure, it'll be a long cold day in hell when I take you back. Temos que facer os guións da audiodescripción, temos que ir a gravar a unha sala aquí en Vigo, as audiodescripcións, e despois temos que facer o subtitulado. A maiores temos intérprete de signos, este ano por primeira vez temos as mochilas vibratorias que nos deixa o Concello de Nigrán. Despois, bueno, o que nos gustaría é que algún día todo o festival estea subtitulado audiodescrito, e que incluso xa nos non o teñamos que facer porque xa cheguen todas as curtas audiodescritas e subtituladas.